salam teh. Sekar teh. Sekar apa, men? Seka tangan. Seka nauli, ada nggak seka? Kenauli. Kalau ini sapu tangan namar sulam teh judulnya. Sapu tangan. Namar gorga. Namar gorga gormi itu. Margorga maksudnya. Ada nggak dotong di gorga doba? Diukir. Diukir berarti disulam. Gak mungkin dibordir. Ditulis Zaman dong dahulu gak ada Nggak mungkin bordir. dipahat. Matobuk. Sapu tangan itu. Mulai gorga maksudnya Ya, apa dilukis, diukir? ditulis, ditelaah. Ya sama. Disulam. Jadi ini kalau nggak salah lagu siapa ini? Buntora ya? Buntora. Buntora semua orang. Tapi biasanya lagu Buntora ini banyak kali. Iya. Iya. Ada song-song. Ada song-song berikut. Memang ya liriknya harus tuntas ceritanya. Jangan cari Ini itu dong. dong. Ini mau dinyanyikan. Dan Kita nyanyikan dulu. Sapu tangan namar gorga. loncatan. Oh ya ada. Iya. Sapu tangan namar 2 gorga. frame. Hati-hati loncatan nih. Loncat ini. Loncat indah. Loncat ini. Oke. Sapu tangan namar burga koarhi Songo ni ho loki tu ho Kaparhi ito nak surat di pehasia Di paulako Tarsonggo tawito Mau tu jala tarhatoto Majahai sini surat ni Marabura di lunaso pamoto aki Marabur sangat parabur ni udah porngi Duku jalui surat doho tongo sanmi hasian malalaro hati seganan pikiraki tun sohu boto makata honi oh aleita hajit nai pambainan mi kita tung sahuri pusongoni moro ikon gawe gotapon uma janji nau kabuduni nasahilang nama pola paula kita surat sapu tangan dohot kaparhi molotu nagabemu baholongmu kodang gelombang ada buat di surat ini somona marni pijongjo awito mamikiri na hati dinahemi matua dagiki holan pai mai maho hasian HP digatuko mabawa di daito marsabata
surat doho tongo sanmi hasian malalaro hati seganan pikiraki tun sohu boto makata honi o aleita hajit nai pambainan mi ita tung sahuri pusongoni moro ikon gabe gotapon uma janji nau tabuduni nasa ilang unama pola pau lagi to surat sapu tangan dohot pergi molotu naga bebu baholongmu kodang dolopang ada buan di surati kodang dolopang ada buan di surati Pelok ko na surat itu. Ito eh. Udah ngetong, dak ko lalu ngetong, bodar-bodar pe bu itu, ada Ayo. pakai suratin. God. Buasnya ketulog bang kan? Udah, selesaikan.